Ki pulit juga Kasil District haka siningkong ka arbu pratrik yoyong arajar arupsan kila kiami presiden ka nihusu ketau samlasan di sotun halor ka jingsia keno ba udon keti bansyo yu assistant professor katanat Hindi Dr. Alok Singh ka skul ba nehu u Dr. Alok Singh ula keno bahaka jenmit jong ka arp sautrik kala don ka jingwan rung kan san jui kin hun samla poka kamera jong u balai lam khmat du samlasan di sotun haka por janmit la keno ru bakti ki samla ki syo dusmon daga bakan jar berkurai u professor katanat Hindi kabalane adu lai phumini di ai kini kisamla kilapan abru daka kansi kapkot na rendang jong new profesor ringkat kaberngam bersiat bakin peniap ya usamla sandi sutun ada banle ya ka medical civil hospital Shillong bermentapat lara sya district court bertian bishar kan baki pulut kidang rai usamla sandi sutun sya district court la sawa kasur dikit kot ka seng KSU daka baperta ma sya prang klur kari ya usan di sotun lawan bersendan lang dekin yang lamba khmat ka seng KSU bakan thup usamla Raymond Karjana organizing secretary Ruben Najar assistant secretary bagi katok ne ki dikot